бензиолог. Ямар ч юу машингаа болсон. Манай ил читрээр бичээ. Бортны замд өрөө. Хятад байгаа юм шиг байсан тийм. За ингээ хамгийн сүүлийн зураг. Маргааш темпо явахтан жоон зураг байлаа.
말씀하시죠? 이 서부간선도로는 목줄교에서 안양 쪽으로 더딘 진입되고 있습니다. 서울시내 상황이었습니다. 네, 지금 교통백과를 지지하고 계신 분들은 모두 안전띠를 뺐을 것이라고 제가 믿습니다. 네, 지난 3월에 안전띠 제품 단속을 했을 때 교통사고율이 아주 많이 떨어졌다는 보고가 있는데요. 여러분들의 생명을 위해서 지금 안 매셨다면 혹시나 안전띠를 착용하셨으면 좋겠습니다. 은행로 부곡사거리에서 양상 세부서 입구 쪽인데요. 시골을 방해받는 이걸 보시죠. 괜찮아에서 양상 거리 쪽 시청 차량을 보시면 되시다고 횡단보도 지역에서 때문에 있습니다. TBS 교통정보센터입니다. 이동호 리포터. 고속도로 상행선입니다. 이천나들목을 2km쯤 지난 지점인데요. 승용차 길이에 3중 추돌을 생각하고 있습니다. 현재 처리가 되지 않기 때문에 이천나들목부터 정체가 심한 상태입니다. 역시 영동고속도로 상행선인데요. 호법부기 쪽 부근에는 Dinlemeyin Skoçya. 이거 혈전 어떻게 돼? 연습 미국 사건의 제임스 제퍼슨 의원이 공화당을 떠나가고 무소속으로 남은 것을 선언했습니다. 기자 비den은 20여년간 공화당은 공화당 당을 살아가면서 앞으로 무소속으로 떠나 자신의 신조에 따라 의정 활동을 하겠다고 밝혔습니다. 제퍼슨 의원이 탈당으로 사건 뒤 민주당과 공화당 기업의 결합회가 현행 최고 9.5%에서 분야 전략 시점부터 16%로 3%로 Luego por cierto donde sea. Hoy. 시장이 작동한 지 630동안 상회하는 강세를 보이고 있습니다. 현재 주간 주가지수는 어제보다 5.45포인트 상승한 620.73이고 거래량은 3억 6,400만주입니다. 코스닥 지수는 0.21포인트 오른 13.22를 기록하고 있습니다. 박주희 나스닥 시장이 주간 시각 Надаа хэлдэг юм уу? Надад ирэн. Үу за. 시계를 약간. 아, 뒤로 끝까지. 그냥 이미 말아서 쓰는 거고. 아, 자. 짱이시대.
такси зовтой. To unfasten the seatbelt, raise the flap and pull on the lock. Таны суудлын дээрээс хүчилтэрэгчийн баг байлан хөдгийн бүхээг хүчилтэрэгчийн хэвийн хэмжээ авдаг үед энэ баг таны дээрээс автоматар бууж ирнэ. Your oxygen mask is in the overhead compartment and it will drop automatically when needed. Энэ үед та багийг өөрлөгөө татаад толгой дээрээс зүүж ам хамрын одод байрлуулна. Мөн өөртөө тохируулж чангалаад амьсгална. When the mask appears, pull the mask towards you and cover your nose and mouth. Then adjust the elastic headband. Аврах зэжвч таны суудлын доор байрлан усан дээр ослын улмаас буулгах аврах зэжвчийг бид ашиглана. Your life vest is located under your seat and it must be used in event of a water landing. Одоо та бүхэнд аврах зэжвчийг хэрхэн ашиглах талаар Зорчтой та бүхний аюулгүй байдлыг хангах үднэс нийслэлийн мэдүүлгийг бүхэнд гар утасны визэр хамаг дэс